الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله. وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره من كره. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب المخطئ بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mahuli mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, itukbal taniuin pupudjihan iban sasanglitan tuput pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, sarta seribu-ribu pagsyukur patuhan na to Rabbul Alamin, amin nag-anughara kato tanyo kanikmat-nikmatan awla na tuod in nikmat ka Islam. Patattapun tanyo impagmabuka patuhan Rabbul Alamin huminang sindiakan sarta umanib simpiang langan niya. Salawat iban salam hapangu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabut pa ahli kalwarga niya papasahabatan niya. Mahuli mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, maniyu-tiyu pengajian awaktu ini ambuk sahabat sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmasukal siya. Pazunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Qubaisatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallam faradda alaihi salam wa rahhaba bihi faqala lahu ya Qubaisah ما جاء بك؟ قال يا رسول الله كبرت سني ورق جلدي وضعفت قوتي وهنت على أهلي وعززت أن أشياء كنت أعملها فعلمني كلمات yanfa'uni Allahu bihinna fa'awjiz
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الغداء فقل 3 مرات: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنك إذا قلت ذلك أمنت من العمى والجذام والبرص. وقل: اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وأصبغ علي رحمتك وأنزل علي من بركاتك. Amuk sahabat sinjunjungan natuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkomplain, nagmasukal pajunjungan natuk Nabi Muhammad sabab aun jimatu habaran niya sarta piyagkana naman niya ingan sinambuk sahabat ini hi Qubaisah radhiyallahu anhu. Uno impiyag masukalan sinambuk sahabat ini. Ya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di matunglong niya hi Qubaisah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si malam siya. Waradda alaihi salam siyambag siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaikumussalam salta hiulmat siya. Inagikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biakato. Unulong niya inhajat mo yan sarta uno'y maksud mo yan may ta kaunakari kako. In agihi Qubaisah, ya Rasulullah kaburat sinni. O kau Rasulullah, 5 asnaku, isa. Warak kajildi, bang biak kato, nang luy-luy na inggim paisan ko. Imunot na siya. Ikatuniya. Wada ufat kuwati. Iban 5 mana impamaranan ko. Ikaupat. Wahintu ala ahli. Iban nang lamana ko tungod. Ba ahli ko. Ikalima. Wa aziztu an asya'a kuntu a'maluha. Iban di ko na magpakahinang amin hinang ko na kauna paghinangon ko. Dahil na sabab yan, ya Rasulullah, fa'allimni kalimat. Ya Rasulullah, hindu iyaku, pusaka iyaku sim mga kalimat, babasahun. Pa'audid sarta haupuan na sadya kako. Bima'na nangayo siya pituah. Niki pusaka pajunjungan natuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inambuk sahabat sabab dia tungan siasin 5 perkala amuin problema sukal pabaran ni. Inagikan ya sinjunjungan natuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sallaita al-ghada faqul 3 marrat. Apabila kaulongnya sumambayang sin waktu subuh, ay bimakna bang kau mauus na sumambayang fardu subuh, pamungan ini makatu pagbalik-balikan mo in kalimain. Mahapal tanyo in kamatauran, den kato tanyo sa kawa, awun, den kato tanyo wala niya, kaya ingati, inkarahan manguning benefits sin aambalanin. Yukila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya balikilong niya makatu
mapuas kau sumambayang fardu subuh, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka tu fa innaka idza qulta dzalik, bang mulungnya kia pamung kia zikilan in kalimat ini tiak balik-balikan nakatu bunnal tuud in ikaw masalamat dain hapangatudmu ay masalamat kau impangatudmu yaun in maana sin ama amim buta at inari kau mabuta in pangatudmu alhamdulillah bang magduhulin Allah subhanahu wa ta'ala masih in pangitamu ikarwani amin taminal ama wal juzam iban salamat kau rin hasakit magmaap dakuman din hasakit ipul amuin pangikiran sin kamata uran din kato tan ay kolong ni magsukan ya unsan sakit ni ipul ubat ini dakula sabab Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbaita hikatunya wal baras iban masalamat kau rin sakit pamuti wa khul bang muna ubus na biasa in subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naubos muna ini biasa na katu laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipusan musin ini Allahumma hdini min indik hatinya bunglawan musin ini Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa asbig alayya rahmatak wa anzil alayya min barakatik. Magbalik kita pa hadis. In masukal in complain sinambok sahabat kimugdan pabaran niya bang niyo katumtuman 5 perkala. In ini hadis in namaita keriwayat Ibnu Abbas. Ambok sahabat nag-complain siya Rasul sallallahu alaihi wasallam kimugdan in 5 perkala ini tiag kana naman niya habarannya. Balikan ko biya sin salawat. Hika isa. 5 asnas ya. Hika 2. Nang luy-luy na in paisan niya. Nangunot na. Hika 2. Wada'u fatskuwati nang lamma na imbaran niya na ignin kusog wahintu ala ahli damit yan wayroon na kusog niya tungod pa ahli niya ikalima imbakas paghinangon niya nagkauna bang upama mag-uuma siya bang upama magbibingit siya halaud di niya na mahinang ampas siya nagpapituwa na ngayo Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'allimni ya Rasulullah fa'allimni kalimat yanfa'uni Allah bihinna fa'ujiz ya Rasulullah hindu iyaku pusaka iyaku sim mga kalimat sa haupuan na sadya kako amoy magmumfaat pabaran ko bang tadungdungan in hadis sindunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 perkala impiag masukkalan niya pabaran niya. Sagawa bang mudungdungan in hadis. Lungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kau mapuas na sumambayang fardu subuh. Pamunganin ini makatu. Karena bang mo ininabas sa lungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun sa jahat amin 5 perkala di magpakbabaran mo. Giyanapan pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
aminta minal amah, masalamat kau rin hapangatod. Atin yang masalamat imatamu ini rin habuta, di kau mabuta bang magdulin Allah Ta'ala. Hikarua, dia napanfakannya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masalamat kau rin sakit, tabiya dakuman gatus tabiya, sin sakit ipul. Dia napanfakannya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wal baras, iban sin sakit pamuti. Ang pamulongnya bunglawan, Allahumma hdini min indik, wa afid alayya min fadlik, wa asbig alayya rahmatak, wa anzil alayya min barakatik. Unin makawatan yung faiddah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaun sahabat sa bangaun taumaun kanya mag-complain atawakan aun hazat kanya sin uno-uno na din naman parihalan pag-agama pagdunya di karihilan niya sadya solution mahalulay niya sadya in problema sin kitan dain hasalaggo-laggo makarihil kato gamumpaatan pabarantan yung bangkaw mabaya imbaran mo bang magdulin Allah subhanahu wa ta'ala masih yaunduun in nikmat bius kay musin Allah subhanahu wa ta'ala muna bukon kasiyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin na hadis hawakto biyaitaan ni nambuk sahabat yusakaan niya yakubaysa idha sallayta al-ghada apabila kaulong niya sumambayang sin awal waktu amunin waktu subuh pamungkaw sin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim makawatan yung pangadjian mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dain ha mga rahasya bangsad din ikaingatan tanyo tumagna adlaw ini agad di mo na pagkalipasan in waktu ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hadis ni bangsad dalong niya kaingatan niyo in kalagbuan sin waktu isya iban sin waktu pajar la atawhuma habwa tam tutuod long niya katuon niyo jumama akamu pamasjid bisanin kaunan niyo naguuno nagkakamang nagkukrol ay maksud bisan pa kamu ri makapanaw magtuyo tuod kamu mattu pamasjid humadir sin waktu subuh iban sin waktu isya unin hikmat niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena insambahyang fardu subuh amunay ni in waktu sa bugat katutan nyo dahin na sabab yan imahasot si Allah subhanahu wa ta'ala dahin hakalabyan niya pagdain waktu subuh mabugat kato dihilan niya katingkahan iban katinggihan iban kalagbuan in waktu subuh kaya bibidda ni ayaw in fardu subuh hat sadya kau tumunay sin sambahayang sunnat 2 rakaat sin subuh yari imbay ta sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riwayat Imam Muslim rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha in 2 rakaat sambahayang musunnat sin subuh labi inda yawnya din sin dunya ini sud na laum niya kata
2 rakaat saja sin sembahyang sunnat subuh, impang subuh. Biya diinna in fardu subuh. Biya diinna in naggo katinggihannya, darajatnya, kehalgaannya. Ini yaitu sembahyang saja sunnat. Labi inda yawmiya din sindunya. Sudnin luunnya katan, subhanallah. Dilan taka muhambuk hadis. Sabab ini hambuk tapik. Bang kita magdagayray sin sambayang amin pardo subuh. Di sanyo maubos dagayray. Sa kumawa kita hambuk sadya dalil paninggilan tasin kabtangantan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man sallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Hisiu-siuin kiatunay niya in sambayang pardo subuh. In siya halawm pamarihala sinallahu subhanahu wa ta'ala. Isu'y naggaranti kay mo Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kiatunay in sambayang pardo subuh. In ikaw pi dhimmatillah halawm pamarihala sinallahu subhanahu wa ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita nyo magbalik dain hamang aamalan niya sarta in ummat amin lasannya ummat niya dia ngayuan kita nyo duaah mamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. In agisin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi bukurati ummati. Ya Allah papagbarakata in awal waktuha ummatku. In awal waktu amunin subuh. Kaya ngayuan kau sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patuhanmu Rabbul Alamin. In awal waktu mo, papagbarakatun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangaso mo. Mauno in himmat taniyo. Mauno in tilusa taniyo magjaga sambayang pardo subuh. Amo yan impangaso mo dakula pabarantan. Sabab in waktu ini mahal gak kato. Yari unduun hawaktu yaun in uno in rahasia mataud biabay tak kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang modongdongan mamassa kau sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agad di mo maubos bat-batun. In wasiat niya kato tanyo, bangkita niyo maubos sumambayang pardo subuh. Dilan tagamhambok pangupamahan. Awan hadis sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In aginya, man qala hina yusbi wa hina yumsi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Kisiusyu innaka pamung nakajikir sin ini. Inagikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiya tukbal niya impagsarang syukur niya sampurna patuhan niya Rabbul Alamin. Sin adlaw yaun. Haruha ing riwayat. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitir fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang muyaun kya pamung kya jikilan kana haqqan 'ala Allah an yutimma ni'matah. Kapatut hak sinallahu subhanahu wa ta'ala kaymo in sampurna unya in nikmatnya doon kayo.
Dain naman haanggaw takbaran mo, iban na sinkatan, impangasumo, biya din ini kasampurna sin nikmat iban hikapamarihala. Kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, bangin waktu yaun wala mo piyarihala. Hikmat dakula. Ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda kato in waktu subuh masyhuda atin ya mga kamalaikatan maun lumuruk kato tanyo bangkaw naghinang nagamal nagdikil nagbasa Quran ya saksian kay musim malaikatin kakahinang tatay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala indua dahil na sabab yan bangkaw mabaya makusog imbaran mo, insipat doon yan ughara kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Halawm siya pamarihala, ito ko bitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabuas ko sumambayang pardo subuh, yaun imbabasahan basaha. Aun pariwayat dugaing hadis sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indua ini kaya riwayat, agad di niya pagkalupahan bangsa sumambayang, mapuas siya sumambayang pardo subuh, amunin ini. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, wa tahawuli afiyatik, wa pujaati nikmatik, wa min jami'i sakhatik. Unim maananya, ya Allah magpatilibon ako kaymo, min zawali nikmatik, amin lawaun mu in nikmat mu di kaku. Kita lingkat simmaana sin hadis. Magpatilibon kau patuhan Rabbul Alamin, amin lawaun ya in nikmat duun habaran mo. Wa tahawuli afiyatik, iran magpatilibon ako ya Allah amin pindahun mo in kasambusim pamaranan ko. Wa pujaat nikmatik, iban magpatilibon ako kay mo ya Allah, amin magtagha sadya dumatong musibah aramala. Palayo ako rin ha mga parkalayan. Wa min jami'i sakhatik, iban ya Allah magpatilibon ako kay mo rin hakataan amin mulka astol mo paratungon mo papyat panjari mo. Inlingkat sendua api tua kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang na bang kau mag-justify sin hadis ini? Urulun tanyo ba imang nga nakauna? Hadaman nakauna. In hadaman nakauna. Way panagbang sin subo. In kamaasan tanyo. Yat ko na sila. Sakap na sila. Hukawon in kaanakan pasambayang. Sabablong niya in awal waktu mabarakat. Bunal! Ang fitwasin mga as-salafus salih sambil bangkaw mapuas sumambayang pardo subuh di na kau patugon. Mapuas kau sumambayang pardo subuh dain ha mga amin habit tabiat sim mga sila as-salafus salih na kauna di kau da akon matug sin ubos ko sumambayang pardo subuh. Mayta sabab yaun long niya doon kalabihan iban bahagi sinallahu subhanahu wa ta'ala in rizki niya pa mga ipon. Munal. Hikaruan niya bang kau mas papangadji sim mga medical abiyaon. Imag-og puas sububo kumarayaw. Nakaunain agama tapamando niya bang bihat ko. Nagkauna. Tinatahon na injunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawapat. Nakauna in fitwa kato wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabab yan, bang kita mabaya in pamaranan tanyo. Bang magdulin Allah subhanahu wa ta'ala. Halaw pamarihala, ito na kita bitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabab yan, bang kita mabaya in ini mga sampol sadya. Unin hinangon tama puas kita sumambayang pardo.
Inangisim mga ulama ahlul ilm. Mapuas ka sumambayang pardo suko. Dahil ha mga amalan jijikilan mo. Mga unjijikilan mo. Mamasa ka Quran. Bisanda kuman pila ayat. Mayta. In question dito, mayta kau mamasa Quran. Bisanda kuman pila ayat. In Ibnu Abbas radhiyallahu anhum sahabat. Aun kabtangan ni. Man qara al-Qur'ana lam yuraddu ila ardharil umur. Yusiyulong niya inahinang niya habit, nahinang niya tabiat magbasa Quran sa room sa adlaw. Lam yurad ila ardharil umur. Di siya datungan sin sifat paglian. Isun nagbayta, sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakawa niya impangadzi yaw na junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun sida kula mangkaw magaya di datungan sin sifat kalian hina nga habit imagbas sa Quran bisanda kuman pila ayat awla nato di magpuas ko sumambayang paldoso. Ikaruan niya bangawon mga jijikilan mo awla nato inabang kiltakain amaliyat ko sabab biukisan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ubat sin kalam amunat to. Ikatunya bataura in pagbangayo mo istighfar batuhan mo Rabbul Alamin mayta sabab limpal iplak sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran mahamulya hasurat Uhud ayat kay man tag-upat. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ila akhiril ayat. Ya kamu mga jamaah ko, kauman ko. Istaghfiru rabbakum. Patauran niyo, daranan niyo, impagbangayo niyo, istighfar, kaampunan patuhan niyo, ibang pagtaubat kamu kanya, may dayat tuunan resort niya. Yursilis samaa alaikum midrara. Paratungan kamu ulan, mataun. Uno pa, wayazidkum quwwatan ila quwwatikum. Iban ganapan kanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala in kusog niyo. Bimakna in mataud in istighfar mo hikakusog sim pamarana. In makusog in pagtaat mo patuhan mo Rabbul Alamin. Long Ibnu Abbas radhiyallahu anha kabtangan niya. Inna liqa'ati diya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa si'atan fil rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq wa marda wa waridan lirabb. Munal tuud impagtaat mo patuhan mo Rabbul Alamin diyaan fil wajh sumawa impamayhuan mo magsahaya. Lumakun insahaya yaun palom simpangatayan mo amon insahalga-halga yaun halawm. Hikatuniya wasiatan fir rizq lumuag paluagon sinallahu ta'ala in rizki mo. Hikaupat kalasahan kau sintay mangmud mo manus ya. Hikalimah karidaan kau sintuhan rahman. Murah-murahan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangmayan pakusuhon sintuhan Rabbul Alamin. In pamugbugtan niyo sin pardaakannya wa aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa ashkuruhu wa huwa alladhi wa'ada al-mazida liman syakara. Ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa jajar
وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Maha pain hutbah tani usagawa di matung lain waktu pagbalikan tani rapuman mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم من أراد خيرا للمسلمين فوفقه لكل خير ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارفع بنا راية الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.